أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao: nedavno naše najdraže dijete, osoba koja je dala svoj život u službu džemata, cijenjeni Sejd Tali Ahmed, sin od Hašim Akbar, je ubijen u Gani. Inna lillahi ve inna ilaihi rađiun. Zaista smo Allahovi, njemu se vraćamo. U noći 23. augusta i između 24. augusta MTA tim je putovao prema Kumasi. Oni su taj dan snimali u sjevernom dijelu Gane. Otprilike 7:15 navečer su napadnuti do pljačkaroša i dvojica su ranjeni. Među njima je bio Sejd Tali Ahmed i Umar Faruk. Prvo je dobio tretman na nekoj klinici, poslije prilike 4,5 sata bio je na putu da bude prebačen u bolnicu i tu je u toku putovanja umro. Iako se možda desilo da MTA radnici u nekim drugim zemljama su postali šehidi, Sejd Tali Ahmed je prvi iz Velike Britanije, također je prvi vakfenao iz Velike Britanije koji je postao šehid. Sejd Tali Ahmed je bio unuk od cijenjene Amtul Latif Begum sahiba i Sejd Mir Muhammed Ahmed sahib. Također je bio praunuk od Mirza Bashir Ahmed radijallahu anhu i također je bio praunuk od doktora Mir Muhammed Ismail radijallahu anhu. Hazreti Mir Muhammed Ismail sahib je bio mlađi brat od Hazreti Amajan, blagoslovljena supruga koja je bila blagoslovljena supruga obećanog Mesija alejhi selama. I tako da je s oba dvije strane bio rodbinski povezan i sa Amajan i sa obećanim Mesijom alejhi selamom. On je također bio zet od Abdul Gulam Kadir šehid. I hvala dragom Allahu, on je bio musi i također, kao što sam spomenuo, on je također vakfenao. On je završio medicinsku školu i onda je završio magistrat u novinarstvu. 2013. godine on je dao svoj život u službu džamata i poslije njegovog rada u raznim odborima ili uredima bio je postavljen u media department. Prije ovoga je služio zajednicu na lokalnom levelu i to je bilo u tablik, talim i
štampa odbori u Hudamul Ahmedije. 2016. godine je zaposlen za MTA tim. Prije toga je služio u magazinu Review of Religions u odjel za indeksiranje i označavanje. On je proizveo nekoliko dokumentarnih programa za MTA i trenutno je radio na 2 ili 3 dokumentarna filma. Također on je bio taj koji je započeo ove sedmice sa Hazurom emisiju i to je bilo u vezi mojih aktivnosti u toku sedmice i on je nastavio da radi u ovoj emisiji, da bude urednik. I ova emisija Sedmica sa Halifom bila vrlo popularna i također je radio u drugim departmanima u Hudamul Ahmedije. I kao media departman putovao je na razna putovanja sa mnom. Cijenjeni Talej ne samo da je imao taj neki žar da radi, ali i da završi šta mu se god naredi. I uvijek se brinuo da to bude visoki standard. I zbog toga on se nije bojao ničega, znači i možemo da vidimo iz ovog zadnjeg detalja u njegovom životu da se ničega nije bojao. Njegova briga je bila da može da završi svoj posao na najbolji mogući način. I zbog ovoga on je krenuo u vrijeme gdje je bilo kao najnesigurnije vrijeme da se putuje. Ebu Bekr Ibrahim Saheb, misionar iz tog regiona, kaže u vezi ovih detalja: 23. avgusta kad je MTA trebao da krene iz mjesta gdje su snimali, vidio je Talej kako pakuje svoje stvari i rekao mu je vidim da kao napušta hotel, ali kada se vrati iz tog mjesta gdje su putovali da opet se svrati kod njega. On mi je odgovorio da ima vrlo ograničeno vrijeme i da mora biti na drugom mjestu. I on kaže, rekao sam mu kad se budeš vraćao iz tog mjesta bit će kasno i nije dobro putovati tako kasno. I on kaže da Talej mi je rekao u redu, ali vidjet ćemo. I rekao je moram da također putujem u Sierra Leone, a imam još 2 dana. Imam mnogo posla da završim za ova 2 dana i moram ići. Ali pošto mi to kao govoriš, pokušat ću da se svratim. U 6:45 navečer Talej je rekao Umaru da trebaju da klanjaju i oni su svi klanjali zajedno u džematu akšam i jaciju. On je bio zabrinut da mu nešto neće biti u redu sa snimcima koje je on snimao i taj dan i počeo je da radi u autu, da ih prebacuje na njegov laptop. On jednostavno nije želio da njegovo vrijeme nikad bude potrošeno uzaludno i uvijek se brinuo o opremi za snimanje pošto je bila skupa i nije želio da se to zagubi. Ovaj misionar također kaže prema policijskom reportu kada je MTA automobil prilazio ovom nekom mjestu, ovi pljačkaši su počeli da pucaju na njih. Kao što sam rekao ranije, 2 su ranjeni. Vozač koji je vozio rekao je da je bilo još jedno auto ispred njih i kaže ili je došlo u suprotnom smjeru i kao pokazivali su mu znak da je opasnost ispred, ali u tom trenutku on nije shvatio šta je taj znak
I on kaže vidio sam onda pod svjetlima njih i kao proučio sam šehadet i u tom trenutku su oni počeli da pucaju na njih. Sejd Tali je sjedio pozadi u autu i on je shvatio kad je čuo pucnjavu da su ih napali. Umar Sahib kaže u toku ovog pucnjave on je bio ranjen u butinu svoje noge. Kako god, on kaže ja nisam ni shvatio da sam tad ranjen. I poslije toga napada onda su ti što su pucali na njih kao zaustavili pucnjavu. I on kaže bilo je kao malo primirje i onda su došli sa svojim bakljama i izvukli su njega i vozača napolje. Dali smo im svoje telefone i također novac koji smo imali. On kaže onda su nas kao naredili im da legnu na put i počeli su nas udarati. Udarili su me sa nekim štapom i počeo sam da krvarim. Kako god, on kaže ja sam bio više zabrinut za Tali. On je također sad i dalje bolestan, bio je ranjen i izudaran. Da mu dragi Allah podari da ozdravi što prije, molite se za njega. On kaže kad su oni poslije izudarali ih i kad su ih pobjegli, sve su od sebe ovaj vozač i Umar dali da odu da provjeri Tali. I vidjeli su da je bio ranjen u leđa prema desnoj strani i da je izgubio dosta krvi. I prema medicinskom reportu gubitak njegove krvi to je prouzrokovalo da on umre. I poslije ovoga oni su onda sa autobusom došli do klinike. Tu su mu dali tretman i onda su odlučili da on treba da ide u bolnicu. Kako god, na tom putu do bolnice on je umro i u bolnicu je rečeno da je umro. Umar Sahib kaže da on je stavio njegovu glavu u moje krilo i non stop je pitao da li smo informisali halifu u vezi ovoga i da li smo tražili da se halifa moli za njih. On kaže bili smo u velikom šoku i dok smo putovali prema bolnici, Tali Sahib mi je rekao da je on sakrio kompjuter i opremu za snimanje ispod sjedišta u automobilu i rekao sam mu da su sve našli. I u tim trenucima on je bio zabrinut znači za imovinu džamata i želio je da historija džamata bude sačuvana. On onda kaže oko 9 ili 9:30 navečer njegovo stanje se je počelo da pogoršava i onda su odlučili na klinici da ga transportuju u bolnicu. Također ta ambulanta nije imala sve što je potrebno kao u nekim zemljama da bi se ovaj slučaj sanirao. I onda imali su također problem da nađu auto za hitnu pomoć, a on je mnogo krvario, ali na kraju Allahova odredba je se ispunila. Umar Faruk Sahib kaže dok smo putovali ovakvi ranjeni, Tali mi je rekao reci Hazuru da ga volim i reci mojoj porodici da ih volim. I Umar Sahib kaže kad bi god došao svijesti on bi ponavljao ove riječi. On ovo nije rekao jednom, već mnogo puta. I on mi je također rekao ti se mnogo pobrinuo za mene i mnogo sam ti zahvalan. On kaže ja sam pokušao da ga ohrabrim, ali on gubio sve više i više, gubio snagu.
I on kaže do te mjere kad bi ga počeo da ga pitam u vezi nešto, ne bi govorio, ali bi digao svoj prst da mi pokaže da je sve u redu. I to me je počelo da zabrinjava, onda je počeo brzo da diše i onda je bila šutnja i shvatio sam čega smo se bojali najviše, da je to se desilo. Medicinska sestra i vozač su razgovarali na svom lokalnom jeziku i shvatio sam da nisu željeli da nam kažu da je Talej preminuo. I kao što sam spomenuo, kad su došli u bolnicu, onda su ga proglasili mrtvim u 1:45 izutra. Ljudi iz Tamale su bili toliko tužni jer nekoliko sati prije bili su s njim i on je bio raspoložen. Ovo su neki detalji u vezi njegovog ubistva. On je bio dragocjeni dragulj ove zajednice koji nas je ostavio sada. Da uzvišeni Allah podari ovom džematu ovakve ljude koji su ovako lojalni i koji imaju ovakvu vezu sa hilafetom i koji uvijek daju prednost vjeri nad ovosvjetskim stvarima. Ovaj gubitak je ogroman, da nas je potresao. Ova prelijepa osoba je shvatio kakav duh žrtvovanja trebamo da imamo i zaista je ispunio svoju zakletvu koju je dao. Vidjevši ga uvijek sam bio iznenađen jer tako mlada osoba koja je odrasla u društvu koje je naklonjeno materijalizmu, da je imao takvu predanost svojoj vjeri. I što više, on je ispunio svoju zakletvu na najveći mogući način. On je uvijek čitao u vezi komentara ili zapisa starijih, ne samo da bi naučio tu historiju, on je to radio da bi oni postali dio njegovog života. Njegovo shvatanje tog predanosti i poslušnosti hilafetu se ne može naći u mnogo ljudi. Rekao bi radije da i ljudi koji imaju toliko znanja, velikog znanja u vezi vjere, ne posjeduju ovaj kvalitet kao što je on. Nekad to veliko znanje od nekih ljudi ih učini arogantnim. Ja mislim način na koji je on imao poslušnost i predanost hilafetu ne možemo naći ni u ljudima koji zaista znaju koja treba biti poslušnost i odanost halife. I možemo da vidimo u zadnjim trenucima njegovog života da je bio vrlo svjestan njegove ljubavi i poslušnosti prema halifi. I naravno stvar u ovakvim situacijama mnogima naupadne njihova porodica, ali vrlo je malo onih kojima naupadne hilafet prije njihove porodice. Prije 2 ili 3 godine napisao je jednu pjesmu u vezi njegove lojalnosti i ljubavi prema hilafetu. On je to dao jednom svom prijatelju i rekao mu je da to ne pokazuje nikome tu pjesmu. I počeo je tu pjesmu riječima: ja volim svog halifu više nego drugi. A završio je tu pjesmu riječima: ja volim svoga halifu, ali on to nikada neće saznati. Hazreti Halifatul Mesih kaže: o moj dragi Talej. I prije ovih riječi iz njegove pjesme ja sam znao koliko ti voliš hilafet. Tvoja ljubav je bila pokazana u svakom tvom djelu. U svakom trenutku kada si stajao ispred mene sa svojom kamerom ili kada smo se sreli bez tvoje kamere. Da li to bio tvoj osobni sastanak sa mnom ili u vezi administrativnog posla, ova ljubav je bila očigledna
iz sjaja iz tvojih očiju i vrlo specifičnoj sreći na tvome licu. Ukratko, svako tvoje djelo je pokazivalo tvoju ljubav prema halifi vremena. A ja sam vrlo rijetko viđao ovoliku predanost u drugim osobama. I kada bi razgovarao kod kuće u vezi članova iz porodice obećanog Mesija alejhi salama, govorio bi da niko nije predan džematu i hilafetu kao što je bio Talij. Uzvišeni Allah zna stanje svačijeg srca. Tačnije i u starijima je vrlo rijetko naći ovakvu predanost kao što je imao on. Molim se da poslije ove tragedije uzvišeni Allah nam podari više ovakvih ljudi sa ovakvim standardom. Talij duh, kao što je on to napisao u toj pjesmi, on je znači želio da sakrije tu ljubav, kako god ta ljubav se nije mogla sakriti. Na neki način uzvišeni Allah je uvijek pokazivao meni koliko je ta osoba predana i odana. On je uvijek rado čekao da bilo šta, neko naređenje dođe od halife da bi on mogao da to uradi. Vrlo je malo ljudi koji su toliko predani svom poslu kao što je on bio. I ova predanost njegovom poslu nije bila samo zbog toga što je on uživao da radi tu vrstu posla. Mnogi uživaju i vole šta rade, ali njegova ova predanost i želja i žar za ovim poslom je bila zbog toga što je želio da širi poruku Islama i poruku poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I želio je da proširi ovu poruku cijelom svijetu, poruku obećanog Mesija alejhi salama u svaki kutak svijeta i zbog toga je uvijek žudno radio i kao jedan veliki pomoćnik hilafeta. U toku kada se ukopavao Hazreti Halifatul Mesih IV, kada mu je bila dženaza i kada smo ga spustali u mezar, on je stajao kraj moje desne strane i tad nisam bio svjestan ko je to bio, ali sada kada gledam te slike, to je bio on. Imao je 13 godina tad. Sigurno taj 13-godišnjak, pošto je bio vakfina, dao je obećanje da će on postati ruka koja pomaže halifi. I mnogo godina posle, kada je završio svoje školovanje, on je ispunio ovu zakletvu. I to je uradio na najbolji mogući način. I kada sam mu dao savjet, on je da studira novinarstvo, on je to uradio. I sada kada je postao šehid, zaista je dokazao da je on bio ruka koja je pomagala hilafetu. Moj dragi Talij, ja svjedočim da si ti zaista ispunio na najbolji mogući način svoju zakletvu. Možete da shvatite u sljedećem komentaru koliko je on se trudio da svaka moguća riječ koja je došla od halife bude ispunjena. U nekim sastancima sa misionarima ja sam ih savjetovao da ustaju i klanjaju tahadžud namaz i rekao sam im da trebaju znači taj namaz noćni da klanjaju bar 1 sat, da bude dug toliko. Cijenjeni Talij, nije kao neki misionari kao postavljaju pitanje kako u vrlo kratkim noćima ljeta da ustaju i klanjaju kao 1 sat vremena. Umjesto toga on je to ispunjavao.
Jedan njegov prijatelj koji je misionar, jednom ga je vidio da je izgledao vrlo iscrpljen i pitao ga je zašto. On kaže rekao mi je, halifa je naredio misionarima da klanjaju tahadžud, bar 1 sat dug vremena, i on kaže pošto sam ja također dao život u službu džemata, kao i ja ustajem i klanjam. I on kaže taj dan poslije tahadžuda nije mogao da baš spava i zbog toga je izgledao iscrpljen. Ovaj misionar kaže da sam bio toliko postiđen njegovim komentarom, iako kaže ova naredba je došla meni kao misionaru, ali je ja nisam mogao ispuniti, a s druge strane Tali koji je dao život u službu džemata, ali nije misionar, on je to ispunjavao. I možemo da vidimo koliki je njegov stepen, znači bio poslušnosti i predanosti vjeri. On je zaista primjer svim koji su dali svoj život u službu džemata, također svim članovima porodice obećanog Mesija alejhi selama. Sada se obraćam članovima porodice obećanog Mesija alejhi selama, do koje mjere vi se pokušavate da budete na ovakvom stepenu predanosti i pobožnosti. I da li ste vi jednostavno ispunili taj stepen pobožnosti kao osobe koje su iz porodice obećanog Mesija alejhi selama. Ne posjeduje se nikakva poseban status da ste vi fizički povezani s nekim. Znači neka ta pažnja ili počast u vezi ovo svjetskih stvari uopšte nema nikakvog benefita, niti vam ovo može zaraditi nikakvu čast. Čast dolazi kada mi damo prednost našoj vjeri iznad ovo svjetskih stvari. Ja kažem članovima porodice obećanog Mesija alejhi selama, izvucite pouku iz života ovog cijenjenog sluge koji nas je ostavio i povećajte svoje predanost i iskrenost, kao što je Tali ispunio svoju zakletvu i uvijek ostavio sve što je ovo svjetsko i bio predan vjeri, tako svi članovi porodice obećanog Mesija alejhi selama trebaju da radi. U drugom smislu, vaš postignuće da ste imućni i materializam nikakve nema koristi članovima porodice obećanog Mesija alejhi selama. To vam ni manju čast ne daje bilo šta ovo svjetsko. Da ste vi kćerka ili sin od nekih vrlo važnih osoba, uopšte nije čast ako vaša djela ne predstavljaju od koga vi potičete. Kao što sam rekao, on je zaista primjer za sve one koji su dali svoj život u službi džemata. Nikada se nije požalio zbog kao minimalne zarade. Bio je uvijek zadovoljan šta god je dobio i jednostavno živio je prema tom. I ako bi dobio novac s neke druge strane, jednostavno bi bio previše zadovoljan i zahvalan na tome. Uvijek se molio dragom Allahu da nikada ne spadne u situaciju poteškoća i Allah dželešanuhu mu je uvijek to jednostavno olakšao njegov život. Redovno je postio, posjedovao je mnoge kvalitete. Mnogi koji su mi pisali jednostavno toliko su pisali u vezi njegovih kvaliteta da sam ja tako iznenađen. Ja sam znao da je on lojalan i znao sam da je pobožna osoba, ali čitajući ove komentare u vezi njega jednostavno sam ostao
zaprepašćen njegovim stepenom pobožnosti i dobrih kvaliteta i želim da spomenem ove neke komentare kao što komentar njegove supruge, roditelja, bliskih ljudi njegovih. Amir Safir Sahib, koji je glavni urednik magazina Review of Religion, piše: Tale je služio 4 godine za ovaj magazin. On je imao vrlo važnu i odgovornu dužnost indeksiranja i morao je to, znači 100 godina informacija tog magazina, on je morao to da podijeli u kategorije. To je bio ogroman projekat, ali on je tako predano radio na tome. Bilo ih je 11 i oni su, hvala Allahu, završili taj što im je bilo naređen taj projekat. Tale je bio njihov kao supervizor i pobrinuo se za lahak proces. On dalje kaže: svjedok sam svojim očima njegovih kvaliteta. On je bio toliko dobar u administraciji. Imao je veliku lojalnost prema hilafetu, prema svom poslu. On je znači od nule neke projekte započinjao, ali toliko je bio predan tome da jednostavno on je to završio. Nikoga nije morao podsticati, podsjećati na njegov posao. On je bio ta osoba, kao što je obećani Mesija rekao, ljudi koji sa punim žarom služe svoju religiju. Oni su toliko iskreni, iskusni. Kad god mu je bila data prilika da služi, on je to punom snagom radio. Njegova želja i volja i sve je bilo okrenuto prema hilafetu. On dalje kaže jednostavno sve što je on želio da postigne, to je nešto uvijek bilo oko hilafeta. Kako god on je imao, kaže, vezu sa halifom, ali kaže kad sam god ja neko naređenje dobio od halife šta trebam da im naredim, on bi stao, otvorio bi svoje oči i slušao. Izgledao je kao kad dijete sluša koje će da dobije neki slatkiš. I onda bi mi se zahvalio na tim riječima. Onda je govori, on nikada ne bi radio na jednom dokumentarnom. On bi radio na nekoliko dokumentarnih projekata. Nekad nismo ni znali da radi u vezi nekog dokumentarnog. Želio je da nas iznenadi. On je uvijek nekako podsticao svoje porodicu i svoje prijatelje da služe džemat. I kad bi mu god spomenuo da neko od njegovih prijatelja ili porodice služi za ovaj magazin Review of Religion, on kaže toliko bi on bio sretan. Kadus Arif Saheb, on je predsjednik Hudamul Ahmedija, kaže znam ga od djetinjstva i znam da je izučavao komentar časnog Kur'ana. Kratki komentar Kur'ana, također 5 voluma komentar Kur'ana i tu bi uvijek on podvlačio razne te komentare. On poslije 4 godine završenog fakulteta uzeo je malo odmora i da li je to bilo u toku sastanka s halifom, uglavnom bilo mu je rečeno da pročita komentar 5 knjiga, komentar časnog Kur'ana. Ja sam mislila da će to njega uzeti mnogo godina da završi. Nekoliko mjeseci poslije on se vratio i rekao ja sam to pročitao. Bio sam vrlo iznenađen kad sam to čuo. On dalje kaže da je on napravio neke dokumentarce koji su za omladinu i koje omladina mnogo voli. I dokumentarni koje je on uredio za MTA,
svaki novi bio sve bolji i bolji. Kada je neki dokumentarni bio objavljen, poslao sam mu poruku da je vrlo kao dobar. On je meni odgovorio na vrlo lijep način. Rekao je molim da moli za molitve. Neko na Twitteru je kao komentarisao neki naziv nekog dokumentarnog i Tali je odgovorio na to. I kada sam nešto spomenuo u vezi toga zašto je odgovorio na to, on je rekao zbog toga što je halifa odobrio taj naziv i ja sam zbog toga kao odbranio ili na taj način komentarisao. Kako god da sam ja dao ime tom dokumentarnom ili na primjer Abid, ja nikada ne bi odgovorio na taj komentar. Ali pošto je halifa to bio odobrio, znači ja sam osjećao odgovornost da moram da odbranim ili da objasnim. On kaže kada je bio prvi taj preko interneta sastanak, kaže, rekao sam sekretaru da pita Tali da on podijeli neke svoje komentare, ali on tad odbio. Ali kad sam ga ja direktno upitao, on se složio i oni su toliko uživali te događaje kojim je on govorio. Poslije kaže predsjednik Hudamul Ahmedija kaže da mu je on poslao poruku poslije ovoga sastanka i rekao je ja želim da sebe reformišem i želio sam da govorim o ovome kad budem stariji i blizu svoje smrti, ali eto ti si uspio da nekako to izvuče iz njega, te njegove događaje koje je prošao u službi džemata. Rekao je ja uvijek želim da jednostavno budem kao jedna osoba koja je neprimjećiva. Ali hvala dragom Allahu da je to bilo jedno lijepo vrijeme da on podijeli te svoje neke doživljaje ili događaje kroz službu. Satvat sahiba, cijenjena supruga njegova, kaže da je on bio vrlo jednostavno osoba koja je bila puna ljubavi prema njoj i prema djeci. Bio je toliko pažljiv da bi jednostavno bio zahvalan na najmanjim stvarima. Nikada se nije žalio u vezi hrane, kakva god da je. Ona dalje kaže, poslije ubistva mog oca ja sam bila vrlo zabrinuta. Ona kaže, ja sam njen otac ubijen nešto malo poslije kad je ona bila zaručena. Ona kaže, bila sam puno tužna zbog ovoga. Kako god Tali je jednostavno se pobrinuo za to da ne budem tužna. Ona dalje kaže, poslije naših zaruka ja sam kao uvijek razmišljala koliko Tali voli poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer kad bi god on govorio o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem plakao bi, iako je to odrastao čovjek. On bi pričao priče našem sinu u vezi života poslanika sallallahu alejhi ve sellem i dok bi to radio plakao bi. I znao je mnogo o životu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I mnogi su pričali u vezi ovoga koliko je on znao o životu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i u vezi historije. On bi govorio da Talal, njihov sin, ide u kršćansku školu, ali dok ga vozim u školu ja učimo Kul huvallahu i on ponavlja za mnom. On je vrlo bio predan hilafetu i osjećao je čast kad bi god da jednostavno brani hilafet. Ona kaže da on bi toliko bio sretan kad bi god saznao da je halifa kao zadovoljan s njim ili njihovim sinom. Ona kaže svaki put poslije sastanka sa halifom bi nas nečim obradovao ili bi dao mom sinu čokoladu i rekao bi mu da je bio vrlo dobar u toku sastanka. Ili bi nas odveo na sladoled i pokazivao bi toliko zadovoljstvo
na malim tim stvarima, kao na primjer da njihovo dijete sluša u toku sastanka sa halifom. Ona kaže da nekada on bi mi govorio da on osjeća da sam ja nezadovoljna s njim, ali to su bile njegove misli, jer ja nikad ne mogu da se sjetim da sam ja bila nezadovoljna s njim. Ali kada bi on god mislio da je halifa nezadovoljan s njim, on bi plakao puno u toku tahadžuda i molio bi dragog Allaha da mu oprosti, i on bi plakao puno u svom namazu. I slično također kada bi završio neki dokumentarni program, onda bi čekao nestrpljivo riječi da dođu od halife. I također kada je počeo da proizvodi dokumentarni sedmica sa halifom, bio je vrlo zadovoljan da će svake sedmice moći da snima halifu u njegovom uredu. Ona kaže da je toliko bio predan vjeri i uvijek bi izabrao vjeru iznad svih ovo svjetskih stvari. Posebno nije volio materijalizam i niti bilo šta da ga je interesovalo materijalistički. I nekako bi, ako bi se nešto skupo dalo ili ako bi dobio ili nešto, jednostavno to nije ostavljao nešto užitak u tome. Bio je zadovoljan sa svim onim što je imao i uvijek bi bio zahvalan Allahu za sve što imam. On kaže da kada je bio mlađi, pročitao je nešto u vezi Halifatul Mesih prvog, kako mu je Allah pomogao finansijski. I on kaže kad je to pročitao, ja sam digao svoje ruke i zamolio Allaha i rekao: Allahu moj, molim te da podari mi da i ja uvijek budem, znači, finansijski obezbijeđen. I on kaže: ja mislim da je Allah prihvatio moju molitvu tada. I ona kaže, njegova supruga kaže da zaista kada bi god mu bilo potrebno nekog novca, da Allah bi mu s neke strane poslao to. Ona kaže nedavno neka kompanija ga je pozvala i rekli su mu da oni su njemu dužni 1000 pounda. On je bio vrlo sretan s time i rekao je da može da plati osiguranje za svoje auto i neke popravke koje je trebao da uradi. I da jednostavno neće imati potrebu da traži od džemata da mu to urade. Njegova supruga kaže: ja sam svjedok Allahove ljubavi prema njemu. Ona kaže, pričao mi je kada je bio student na univerzitetu, otprilike 10 godina prije. On kaže, bio sam puno gladan, ali nisam imao ni malo novca. On kaže, ja sam klanjao svoj namaz i kada sam završio, vidio sam ispod svog kreveta 10 pounda tog njihovog novca. On kaže da ja sam bio toliko iznenađen i rekao je: Allah dželešanu mi je dao taj novac. Imao je puno povjerenje u Allaha dželešanu. Ona kaže, ja sam mu govorila da neki ljudi također se pobrinu i za nešto finansijsko, ali ona kaže, on je meni uvijek govorio da Allah će da se pobrine za njega i za sve financije koje su njemu potrebne. On samo treba da se posveti svome vakfu, to jeste davanju službe u džematu. Ona kaže, u stanu kojem su živjeli prije, kao došlo im je da su također zbog nekih režija oni kao dobili 200 ili 300 stotina tih pounda i on je kao da im je ta zgrada dugovala to. On je odmah rekao da će on to da vrati u džemat. Iako džemat nije pitao za to, jednostavno on je to želio da vrati. Kako god, on je rekao da želi to da vrati džematu i jednostavno ne želi da bude teret džematu. I on kaže da najviše bi volio da je on u mogućnosti da plaća sve
za svoj život. Jednostavno nije želio da bude kao poteškoća džamatu. U zadnjim danima njegovog života njegova briga je bila da je u Afriku nosio vrlo skupocjenu opremu, MTA opremu i brinuo se kako će da to jednostavno sačuva. On nije uopšte bio zabrinut u vezi sebe. On je bio vrlo gostoprimljiv, uvijek je se brinuo o svojoj porodici, brinuo se o mojoj porodici, uvijek se je nosio vrlo skromno i imam osjećaj da su neki ljudi jednostavno nisu ga razumjeli i možda su mislili da je on arogantan jer bi nekada govorio vrlo brzo, ali on je bio vrlo siguran u te svoje riječi i nije imao ni najmanju arogantnost u sebi. On je bio vrlo osoba koja je praštala mnogo, koja je krila tuđe greške, nikada ne bi držao nikakvu kao mržnju prema nekome. Njegov otac piše: sva hvala pripada Allahu. Allah dželešanuhu je podario našem sinu šehidstvo. On kaže da ja sam sanjao i pripremao sam svoju suprugu i Italiji. On kaže, upitao me, njegov otac kaže, upitao me da li si ti sanjao san da ću ja da budem ubijen. Ja sam ga pitao kako ti znaš. On je rekao i ja sam sanjao san. Onda je govori da Tali je imao toliku ljubav prema meni, ono što Allah dozvoljava, znači. I zbog toga ja mislim da je on se molio da Allah da on postane šehid umjesto njegov otac. I on kaže kada je bio ranjen, rekao je misionaru da li ja preživio ili ne, ja sam ispunio svoju misiju. I onda je kaže od malih nogu, iako je bio svjestan u kojoj se porodici rodio, on je bio svjestan svojih dužnosti koje treba da ispuni. I uvijek je bio svjestan da njegov život ne pripada njemu, nego pripada Allahu. I da on mora da živi svoj život prema Allahovim naredbama. On dalje kaže da Tali je kroz svoj život i smrt dokazao da je ispunio ovo. I on kaže da njegova duša je jednostavno bila predana Allahu. Od malih nogu kada bi god čuo ime poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njegove usne bi se skupile i njegove oči bi se napunile suzama. On je imao iskrenu i čistu dušu koja je bila jednostavno bila je čista od bilo kakvog zla i ako bi ga morao usporediti bilo s kim, usporedio bi ga sa Jusufom alejhi salamom. I jednostavno on je imao toliku ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da bi često razmišljao 1400 godina prije i kao razmišljao bi i putovao bi u svojim mislima Medinom i Mekom i sve što je imao, kaže jednostavno je davao za hilafet i halifatul mesih. Njegova majka Šekur Saiba piše: blagoslovljena sam i zahvalna da mi je uzvišeni Allah podario takvo dijete i 31 godina njegovog života je bilo najveći blagoslov koji je meni Allah dao. 2005. kada je imao 15 godina, mi smo tada je vasijat također potpisao i on je bio vrlo svjestan svoje vjere. Bio je vrlo dobar student. Moja želja je bila da on postane doktor, ali Allah je
imao drugi plan. Kad je on završio neku struku medicine, Allah dželešanuhu je onda mu omogućio da završi novinarstvo, da magistrira novinarstvo. I ona kaže, poslije njegove smrti ja sam shvatila, više sam shvatila koliko je on zaista imao ljubav prema tebi, to jeste prema halifi. Njegova sestra Nudret kaže, dok sam studirala, kaže, došla sam da živim s njim i on bi dolazio vrlo kasno kući u 10 navečer, nekad i poslije ponoći, večerao bi i onda bi opet nastavljao svoj posao. Zaista ne bi završavao ili nešto započinjao dok njegov džematski posao nije bio završen i na danima kada je slobodan od svog posla, ni tad ne bi iskorištavao to. Uvijek je znači predano radio i u slobodno vrijeme on bi gledao dokumentarne i neke videe i nisam jednostavno nikada vidjela da neko tako analizira te programe. I ona kaže da joj je rekao da bi on postao dobar u onome što radi, trebao je da analizira razne videe da bi on što bolje bio uredio za MTA video. Imao je veliko znanje o islamu i on bi uvijek bio spreman da mi objasni ako bi imala neko pitanje u vezi vjere. Puno je učio hadise i jednostavno bi često navodio neke hadise koji nikad nismo čuli. Mogao je da znači objasni mnoge različite teme islamske i kao jednostavno bi to objašnjavao na vrlo, vrlo visoki stepen shvatanja i razumijevanja. Također je učio i arapski, naučio je gramatiku i ovo je bilo zato što je on želio da razumi Allahove riječi. I jednom sam ga pitala kako je on tako naučio arapski. On mi je poslao sav materijal u vezi toga. On je jednostavno sav svoj intelekt koristio da bi učio u vezi džemata. Ona kaže 2 sna u koje je on meni naveo i koja su povezana sa njegovim šehidstvom su sljedeća. Ona kaže povezan je sa njegovim sinom Talalom koji je zbog toga što je njegov djed postao šehid, bio je ubijen, imao je kao bojao se toga, ali ona kaže ne sjećam se svih detalja, ali kada mi je govorio o tom snu kao utišao se i na način on je rekao sanjao sam da u bojama Hudamul Ahmedija držao sam zastavu i ulazio sam u džennet. I svi su me kao zvali. Prvo je rekao kao ja sebe ne smatram ni blizu kao njegov punac koji je postao šehid, ali kaže kada u tom snu svi su njega zvali imenom njegovog punca. Govorili su mu Abdul Gulam Kadir šehid. Ona kaže drugi san je kad sam bila trudna, razbolila sam se i nekoliko puta sam morala ležati u bolnici i on bi me tad zvao i jednostavno pokušao bi da je razgovori i ona kaže tad u bolnici mi je rekao da je sanjao san i rekao je da moja sestra će da živi poslije njega.
On rekao joj je nekoliko godina prije, ja sam sanjao da ulazim u džennet i kao neka rodbina se organizovala doček za njega. I on kaže, u snu kada sam saznao da sam umro, bio sam vrlo zabrinut da li ću da vidim svoje mlađe sestre. I on kaže, gledao sam okolo i nisam vas našao. I onda je rekao svojoj sestri, ako je ovo istiniti san, onda ne trebaš da se brineš time zato što si u bolnici. Doktor su rekli da je vrlo ozbiljna situacija. On je rekao da se ne brine i ako je njegov san istinit, onda ona će da ozdravi. I ona kaže, hvala Allahu da poslije sve se vratilo normalno. I ona kaže, bila sam puno ponosna na način na koji njegove ljubavi prema hilafetu. Još jedna sestra kaže, on je bio odličan primjer i imala sam mnogo toga sam naučila od njega. Ona kaže, kada sam imala 12 ili 13 godina kod kuće, Tale je želio da uči njegovu najdražu suru, a to je bila sura Jusuf. I to je radio na prelijep način. Ona kaže da često bi govorio da on sluša dars od Halifatul Mesih četvrtog na putu kada bi išao od kuće do ureda ili iz ureda u kući. Ona kaže, jednom sam mu rekla neku šalu u vezi kršćanstva i malo je bila kao ismijavanje tog kršćanstva, ali kaže, on mi je rekao da ne trebam da govorim na taj način jer onda damo priliku i njima da se oni nama smiju i našoj vjeri. Abid Vahid koji je njegov dajđa on kaže da ja sam njegov dajđa, ali pošto smo bili blizu u godinama, on je bio kao moj mlađi brat. On kaže, ja sam svjedok da je on imao veliku ljubav prema porodici obećanog Mesije alejhi salama. Kaže, ako bi bilo koji iz porodice obećanog Mesije nešto uradio loše, on bi bio toliko tužan. Zato što je to donosilo kao neku nečast porodici obećanog Mesija alejhi salama i Halifatul Mesih. On kaže, kad bi se nešto tako desilo da neko iz porodice obećanog Mesije uradi nešto, razgovarali bi o tome, ali on bi toliko imao, bilo bi to očigledno teško za njega. Iako je bio ponosan zato što je bio iz porodice obećanog Mesije, ali nikada ne bi išao i govorio drugima u vezi toga. On kaže, kada je počeo raditi za MTA, rekao je da neki ljudi jednostavno kao MTA vijesti, taj ured za MTA vijesti kao da je najslabiji, proizvodi najslabije te neke dokumente i on kaže to je uzeo jednostavno pod svoju onu kontrolu da on to popravi i rekao je vidjet ćete da će to biti kao vrlo uspješan ured i to se i desilo. On je proizveo mnoge dokumentarce iz tog ureda i ovaj put njegov u Afriku bila je moja naredba da MTA vijesti ured trebaju da odu u Afriku i da naprave dokumentarni u vezi Nusret Jahan fondacije. I prema programu trebao je prvo ići u Ganu, u Sierra Leone i u Gambiju. Kaže, prije nego što je otišao, on je napravio plan za svaki dan, jednostavno da se ništa vremena ne izgubi. On kaže, često smo imali različito mišljenje i jednostavno bi razgovarali, ali inače bi ja bio taj koji bi prihvatio njegov prijedlog. Ali u slučaju, ako bi ja rekao da Halifatul Mesih ima ovakvo mišljenje, on bi odmah rekao, najmanja različito mišljenje od Halifatul Mesih ja prihvatam i totalno napuštam svoje. On je radio na dokumentarnom programu u vezi Hazreti Mirza Bashir Ahmed saheb i neko mu je rekao kao napravi vrlo dobar dokumentarni zato što je to bio njegov pradjed. Kaže, on je rekao da ne vjerujem da će biti baš toliko dobar zato što nije u vezi halife kao direktno, ali se molim da Allah dželešanhu učini ga uspješnim dokumentarnim programom. Mirza Talha Ahmed je pisao
da je on planirao da napravi dokumentarni program u vezi Chaudhry Zafarullah Khan Saheb. I zbog ovoga on je mi dao neki zadatak. On je imao bio je vrlo inteligentan da piše detaljno u vezi programa. Adam Walker Saheb piše, ja mislim da je Adam Walker Hazur kaže, on kaže znao sam ga od djetinjstva i poslije smo zajedno služili u Hudamul Ahmedija uredu za medije. Što se tiče MTA posla, jednostavno Tali Saheb je imao takvu preciznost i analizirao bi taj posao mnogo. Iako bi imao zadatak da govori o obećanom Mesiji, o halifi, ona kaže detaljno bi to razgovarao sa mnom i uvijek bi razmišljao kako na različite načine da širi poruku na internetu i jednostavno uvijek bi razmišljao o Hazurovim instrukcijama, uvijek bi je govorio istinu. Kada bi god želio da da svoje mišljenje, jednostavno bi to direktno radio. Također bi često davao svoje mišljenje svima sa kojima je radio. Nasim Bajwa Saheb piše da je on služio kao misionar u nekom regionu i on kaže, vidio sam ga uvijek da radi jednostavno sa punom pažnjom, kao mlada osoba klanjao bi svoje namaze vrlo smireno, bio je gostoprimljiv, bio je poslušan prema starijima, volio hilafet, slušao halifu, uvijek bi bio zauzet da spominje Allaha, da uči Kur'an. Jedan njegov rođak kaže, jedan kvalitet u njemu je bio da je bio toliko zadovoljan svojim životom kao osoba koja je dala život u službu džamata. Nikada nije žudio ni za šta što je bilo materializam. Jednostavno kad bi neki govorili u vezi ovoga, on bi se samo nasmijao. On mi je zaista bio predani sluga džamata. Jedan njegov prijatelj kaže, ja sam služio 3 godine uz Tali na MTA vijestima. Ne samo da je on bio osoba, moj kolega, ali je i moj učitelj koji je me učio svašta u MTA poslu. On je postio četvrtak redovno. On je plaćao svoju čendu redovno. Halifatul Mesih kaže, ima toliko komentara u vezi njega. Ja zbog vremena ograničenog sam spomenuo samo neke detalje. On je zaista ispunio i fizičku vezu rodbinsku sa obećanim Mesijom, ali i ta duhovna veza. On je također iz potomstva časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i bio je žrtvovan u mjesecu Muharremu. Kao što sam ranije rekao da je on bio dragulj onih koji su dali život u službi džamata. Da uzvišeni Allah nastavi da uzdiže njegov status. Nadam se da Allah mu je dao status da bude blizu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Neko je sanjao posle njegove smrti da je Tali trčao prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i zagrlio ga je. Također poslanik sallallahu alejhi ve sellem je njega zagrlio i rekao mu, dođi moj sine, dobrodošao. Kako su zaista sretni oni koji se žrtvuju za svoju vjeru i dobiju tako visok status. Uzvišeni Allah bude zaštitnik i
pomogne njegovoj suprugi i djeci, da im podari sabor i snagu i podari sabor njegovoj porodici, roditeljima, braći i sestrama i da pomogne njegovoj djeci i njegovoj porodici da rade dobra djela, njegova dobra djela. Ako Bog da, danas poslije džume klanjat ću njegovu dženazu jer je njegovo tijelo stiglo. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.